Bilo je sunčano jutro i Mija je odlučila povesti svog psa Lolu u šetnju. Lola je veselo skakutala dok su šetale parkom, a Mija je uživala u mirnom jutru. Odjednom, njen mobitel je zazvonio. Halo! Javila se Mija veselo. S druge strane linije čuo se glas njezine najbolje prijateljice Ane. Mija, jesi li riješila onu zadaću iz matematike? Trebala bih pomoć. Mija se nasmijala. Naravno, Ana, brzo ću ti objasniti. Idem sad kući po torbu i nalazimo se u školi. Brzo se oprostila od Ane, privela šetnju kraju i vratila se kući. Obukla je svoju najdražu haljinu, uzela torbu i krenula prema školi. Na putu je srela još nekoliko prijatelja, a kad su stigli u razred, Ana ju je već čekala s bilježnicom. Mija je brzo pokazala kako riješiti zadatak, a onda su se zajedno smijale koliko je zapravo bio lagan. Školski dan je prošao veselo, a Mija je znala da je, uz malo truda i osmijeha, svaki dan bolji.